puipuinga I le vāo Israelu ma Iran, o whaeroe runga o le social media se saunoanga ma le taitai o Iran o Ayatollah Ali Khamenei, e whapea ua a mata nei whetawinga. Ai ini nei tu la mo moatu sa whaiei se whaino inga le presidente o Amerika Donald Trump, ma sui o le vaenga o le puipuinga alo nā tunuu, whaatasi ei ma se talanoanga ma le pāle mia o Israelu o Netanyahu, e peo na whaamauni ane le whalepaepae le CNN. Whai mai le ripoti wa whaino ane sui mai Amerika o loo sila nei le presidente, I se tasi o whina ngalo e whaonga aire me tō tino le militeria Amerika, e oso whaiei no fuanga niukiria Iran, a wa whaero fo I se tasi sui sinia mai le malo Israelu, o loo whaatari ro lato tunu o po le afso Sonia Trump, I le wha mai aino le ngā ruenga o le wha umati o le porkalame niukiria Iran. O whaeroa le vasa nei, le whaia pēo o sa whainga Israelu I Tehran, a loo ripati fo I le tari atu o sa whainga a Iran I te tonu o Tel Aviv. O loo whaataria lasa ngā yoinga Amerika I le amata upo. O le pāsa tasi o maunga I le atunu o Indonesia, I le vasa nei, mo whaamatu mai ei malapta inga, a maisa inisio no fuanga e māsanio nanga I ei le tele o tulisi, e la tala tātu I le no fuanga. O le maunga o lewa topi laki, na vaia le alua e ai o asu tele o le maunga mu, e le o le urua I taimile o tupuai le atulanga. O no vema taluai na maririwa fo I tangata to aiba, ma le whaita wafe na ngai ese mai ai, ina ua pā fo I se vaenga o le ala maunga. Waelo mai de soe o no yeini a fianga o le maunga mu I whainga malanga, I no fuanga la tatu I le aitu o Indonesia. O fautu ina fo I tangata e la tatu I ai, ia whaia tari fufonga o wale puipuinga, mai le mana vaina o le asu. I kanata, lo whanga solo ai le vai asinei le whonutanga le G7, le olo o awhiai le tele o taitai o tunu te tele rangi e awhiai ma Australia. O le pāremia Anthony Albanese o le awhairo I atuai mo le urua I taimi, I le pāremia fau o kanata Makani, ma le awhai ai fo isa la whonutanga. Ma o whaeroe Albanese o kanata le tasi pa anga tele a Australia I tūranga tau university, mai ono iei le abanoa e whaalau tele ai le tūranga. Sa ripatia mua le 9 News se fuafuanga e whaia se whonutanga Albanese ma Trump, a o iei le whaamuemue leo le G7, pei ta I ripoti au pitora tamai e whoringa ua le taunu u lea whonutanga, ina ufetaua ina I ripoti le waweanga I ese mai o Trump, mai le whonutanga ono le tūranga o lo tūra I mai I sa sa e tū te tonu. Whai mai le so upu I le ofisa o Albanese e malamalamanga o fia lea tūranga ma le mafuanga ua le taunu wai le whonutanga sa fuafuaina. O le isi mata upu tāua sa tūnu loa to tele, pe ana o le whairua inga Trump ma Albanese, o le mata upu e whaatau le marienga le August, po o whea tonu ua taunu iei reiro I ronga le ri presidente sa riputia mai, le whaatau nu wina I rea marienga I le vai asu tanu wai. Ma le Pasifika, wa sa unora minister vai Papua New Zealand Winston Peters, ma ua lipatia le Reino New Zealand, o loo ia tunu ulava le ai a tatau, e whiri ai po ai e urufale I o lātou tua oi. O lana tari rea I le fuafuanga o whetau ina mai a Trump ma lana whainga malo, o loo fuafua e whaia sa tau whemalanga inga po travel restrictions, ia tunu o le rangi e awhia tuai matunu e tolu mai le Pasifika, pe ana whaedo atu mo I talafou. O tonga tu walu ma Vanuatu le olo o awhia le risi o atunu e peo na fuafua I Trump e whaia I sa ia. A o sao no Peters I le ripoti o popolenga o Amerika e ono fōringa mai e whaatatau ne mata upu I sitiseni whaatau. Po o whainga o loo mawai sitiseni e tauwala I inivesi le a fōi o loo whaatino I Vanuatu I la lātou Golden Passport Scheme. O tu walu fōi peo na sao no Peters o loo whaatau tūs whalau, ma o I rea ono tūra ia popolenga mo Amerika e meise rei tūtau le puipuinga. Pei tai se whinangano whaaria o le suita I tai e vang whaupai le Labour, o lo tā wai fo I le ripoti, o sauno ai Carmel Sepuloni, e aona maua re ni minsta se wha amai malamanga a toa, o ia sa tau whe malanga inga e peo na fuafua e Amerika, ma ilona manatu, e te tau na whina watu a ngai ia Amerika, ma lango ina ia ave ese mai atunu uia o le Pasifika, ma le lisi. Talamulmuli, whaamaunia mai na matanga rengo le vai whafo le Solomona e to o lima o latu tangata wa whaamai a latu wa o onga I mata uputau whaato anga I Israelu, ma o loo saunga le muuma, pe tai wa le mawhai na toe fo I mai I le atunu u le temirei, o no vevesi I le vau Israelu ma Iran.
O se pepa o whaamtaranga na whaeloane le matanga ruenga i le au whaasararau, o lo iei le ofisa o le Solomona i Abu Dhabi, le United Arab Emirates, ma lo lato mata i tuina ma le totoa le mata upule nei, ma fesota i fo i tamaitia o ngai e peo na ta ua. Pailoa le ampasa o le Solomona i le Radio New Zealand, o le saunga le mua ona sitiseni Israelu, e meise lava tamaitia o ngā lo ave iei le wha mua, e meise lava i le tūranga o lo iei nei lea wha ai tua le larangi, i le temi nei. Iau tala nā le Radio Samoa, mo lau whaafonga mai nei a sarulu manuia Faiva o whenga iai. Au kilani, mole wha o ngā tatau le suawai, ua whai ti munga nei lole masani ai I masina o tea, ua malasi tele le alua le vai le tātou a ai. Wha mole fe sosori mai e alai le whai tia o lo wha ngā ina o le vai I fafo ma le whale ta ele. Wha mole fe sosori mai e alai le whai tia o lo wha ngā ina o le vai I fafo ma le whale ta ele. O nei ngai o inga e lua o le a maua ai se ngatele, wha vitai mo lo lango mai. Morisi wha mtalanga, tanga iane I le watercare.co.nz. Auckland's given me so much. Now it's my turn to give back. This place matters to me. That's why I'm standing. I want to make a difference in my community, so I'm putting my name forward. I'm tired of watching from the sidelines, so I'm stepping up. Ever thought about stepping up for your community? Now's your chance to stand in the Auckland local elections. Visit voteauckland.co.nz to learn more. Omega Cars, lua selau Cavendish Drive I Manukau, po le telefoni o iwa lua fitu 5 tasi lua. Susu mai Manukau ne Omega Cars, umalole keisi le Omega Cars. Wana o le fitu moana a onga amata po le moana Stars ECE le a onga Samoa I Manrewa. Tuatusi lua tasi tolu, Weymouth Road, I tuane o le ekalesia whakasai Weymouth. Mātou te tautua ma le whaamaoni mo le whanau. A wale whaatau waina o le ngangana Samoa, anga nuu, whaasinomanga, ai maise leo na whaakerisiano o alo ma whanau o le atunu. E tolu sifulu I tūla e le aise tutongi, mo le whanau e tolu tausanga manunga atu. Lua sifulu I tūla e le aise tutongi, mo le whanau e tolu tausanga anga I lalo. E te pena le whetu moana le tio le tai au. Whapea le tio le awa uli. Nappies, ma wipes, e ma wafua. Whapsota I mai loa mo se awanoa o lo walo. I le olua tasi, tasi tonu lima, fitu valu I fitu. Olua tasi, tasi tonu lima, fitu valu I fitu. Ua na o le Radio Samoa, se furulima iwa toru a mo, e tautuaina o e ilaungangana, fitu aso le vai aso. Samoa, le nuu o te nofo ai. Pe wha pe whea, na ngalo atu o I lewa ai. Samoa, o le penina, o te fia I ai. O solela, susulu mai, ma o manatu ai. La Samoa, le nuu o te nofo ai. Pe wha pe whea, na ngalo atu o I lewa ai. Samoa, o le penina, o te fia I ai. Hangi mai se matangi, e momoli atu ai. Samoa, Matalasi. Hangi mai se matangi, e momoli atu ai. O alofa
le paolo lona sami i la pe asulungia ele masina e fa a prefer nangalo atu oea inja Samoa ole penina ole vasa Pacifica Ia, talo fa lama le paia maununga o le whaafonga tapua. Ia, mai se fo i o le sila mai moa. A le atunu ui lana e vai vanga. Ia, malana mai moanga i lunga o api o fōlinga. E mai se fo i ia le siu fonga o Samoa, le radio Samoa. Sfulima i vatolu a mo i au kilani. I diu sila nei. Whaatalo whaatu ma le nganga whaalwalo. Ia ma le nganga whaafitai, ma le nganga fiafia. Ina ua toi maua fo i le nei lao ua tapena e le atua. Ua mawhai o na tātou toi wheiloa i ai. Ma le nganga fiafia. Whaafitai le atua. I lana pule whaasoifua. I le lolo le atunu. I maunga te tele se io o i maunga iti. Ma i ona ao fo i se io o i ona i u. Ia ma le lau tele o le atunu. Po whea lama le tafa o le lalolangi. Ia o lo o maua mai ai. Ia le nei au nanga ma le nei tautua. Ia a wā fo i. Ia le longa pui ali i pea o le atunu i mea o le tupu. Le tawalunga fo i o le ngāruenga. Sa whianga iai ma le o ngā tutono le nei mai aso. Tautua masani le fitelenga whonga mua. Ia ma pole tō wha fo i. Ia Seumanu Francis Ione. Ma wale avanoa tō te toi whelua i fo i tai au ma tō tali e. I ata e vili e le toi ina. Ia. Ia ai whaafitai le tua leo tātou whelua i. Ta lolo loa isi pa ia i sama whai ngā masadi o le atunu. O pa ia wha le malo, pa ia wha le anganu, ia o pa ia fōi ma malu wha le atua. O lo o tāpua i ma wha fonga fōi ia le. A inga sale vi ia a wā le la tautu te malmatafa ioi. O le wha no manu a wā se manuia o Samoa. A le ua whatasi mai ia se tasi o a umalo. Ia le tamaitai ia lina ia awa fo i le wha moe o le polkalame malona wha apoponga o le malu i fale a solulu o vai a status ia e o ta ua i le nā polkalame o le fesoso ni atu i le sa i lia ma malama le atunu i au wala e mou ai se fale mo le ainga fale mo ia fale e mapu i ai ia le ainga ia i la tau o lewa na i New Zealand ia o le moe mitinga lamba le nā. Ia ina iai ia se no whanga he mapu i le. Ainga leo whatasi mai ia le tamaita i alina. Ia whatalo whatu lina. Malo le soifo mria whaftai fo mo le teibi ua whaavanoa mai. Ia o ke wawaia. Oi wai mua mai ia le isau ia le taha anti. Alo le soifo mria. Ia soifo mria lago fionga sa vea. Tulona o swafa. Mawarulunga o whaia ina ai, po i lau tangata, ia, maa nole soifua, whatala po i Samoa i lau whafunga ana i leinei au awili. Ia, maa lo whaftai, ewa, baseu ngā fo i tā te le whenua i au te tonu e te pisi lava a o fo la le taimi e te whio mai ai. Ia, o le tā ua le nā, o le taimi ma le avanoa, e wha manino ma wha maan malama i ia le tanu au te wha malulu atu langa au te le i maua mai ia whisiri mo lau whionga le tumai tai ia ai tā amata mea pēr i nisi o mata upu e te manatu e tā ua mo le wha fonga le tanu i le neifo ia wauli ia whaftai tele lava sa vea mo lava nunga ia e pei lava e mai tawina lava ma whiso tai mo wani whakitau le lo mawhai o na whia ngai mo tātou tangata ma se mani tu whainatai a te lātou. So o pei o whesilia na sa tu atu fwoi o le mele ta o le pre-auction offer. Ia, sound of it. Ia, o le pre-auction offer, a wai tele lau fo i la tau i le o malama fo i, po le ale tu aina offer. Ia, o le tuaina offer le whaina wha atino le teimi, o le awha atago i le whale, ma o le whale le o la alu o le auction. A whai o le wa i nau tele, po wa i mana o tele le whale lea, o i nau le awha atino i le tu aina offer lea i ta o le pre-auction offer.
Ia, o le isi tu fo'i e tele fo'i la tau e te silingi a pe mawhai o na toe cancel na offer le na ave i lunga le marketi. Le taimi lea o whaatinoina le marketing whale. E mawhai, e whiu e mawhai o na whaatinoina na toi au mai tua lau ofa pe a whai e le i sainia fo'i mo ua iei fo'i le marienga le ona wa talia lau ofa ai a whai wa ave lau ofa i lea taimi ma talia. Ia i le tau whaina toi au mai tua le lau ofa lea e te whaatari lava la i lea sol auction. Ia a whai o lisi fo'i tu whamaninu. A whai o le atalia e le ona lau ofa le pe balu se lan o ina le a mata mai e le taufunga ia po le price foi le a o le ataufu mai ai ia tangata uma ma whai lua mai ele auctioneer. O lona winga la o le pre-auction o le offer mua le o le la avatu. Po le valu se lau wafe po le iwa se lau o le a lava le offer la avatu. A vapea la wa e talia ina e le mawhaiona e toi tango cancel le pre-auction le a pe ona e sao noi ai. O lea lava se lea a whai ko umanga presente au lau o whai le ona ai watalia le ona ia i le toi whai ona toi au mai tua lau ofa e te whaatari lau e le aso e toi whai ai le auction a whai ko la talia le ona le ofa lea ia o la mawhai foi ona move forward the 2 working days or 3 working days i luma na i lo le aso na taupuinga o le a whaatino ai le auction. Le auction. Le la o whaftai loa mau atu ia tā whisiri ia whaftai lawa i le tātou insidia ma le tōwhai a seuman. Ai, ese mai le mata upu lea. A o le a la, fo ise e tango toi whaamalmalama ia le reserve price o le whale lea pēa o se teimi awe auction po le whatautui. Ia, pei sa tātou taranua inga mua fo i lea i tu ainga price. O le reserve lea, ia wana o oe lama, ma le auctioneer, ia maha u fo i le whaatawa lo whare. I mawhai o se tau whaalilo lilo lea, e tau o se tau whaalilo lilo. I le mawhai o na whailo ai nei le taimi e marketi, e lo whare i lungo le marketi. Right. So, o na o oe lava, e mawhai ona e loa o le feedback fo i le mai mga tau i le tolu vai asa lea o ina fo i fua nga i ai ia le tau lo fale pe apa pea wali poti mai tangata o le fale o le pea patata ina po wali mana o lo fale le miliona ai tolu vai asa i le o lava se feedback price feedback ka tangata i le miliona o na i tūne e whaapea o le area o le fale o wani tūlanga o le fale o ina foi la i le ia o le auction whai o na tātou tilo ue nei li poti ia ma e filifile a whai lava la e te le pina ngalo i se feedback fo e whai o na tātou talanoaina ma whai loa fo ia o e lunga market ia e ma whai lava na tu i lunga e whai la reserve i le price lea e pina ngalo i ei o le ona e whai lava na tu ia a o le teime le auction ia nga mātou tau whai lava lea ina ia tini lau whawe mui ina ia tau whai ia maua le price lea lea wa i pina ngalo i ei. Ia ta hotele ese mai ta il tam tabu how many times e fia ni taimi e ausi ai o tauma family ina ia le owner ina ua sili atu nai lo le reserve price le na tau mate e mama fau e tau na ausi. Ia, e tele ani taimi sa vea i le alunga foi o nei ngaluenga ia whaamaliaina tele se ainga o owa atu i lunga o se 2 afe o 5 afe o owa atu ngai lo le tau kea sa mo fa ia o nai e lango nei fo i fia te lato o mo le fasilinga o owa atu foi e whai o na tina o mai ni me o lo finanga noai e me se foi o se toi whaatawina o se whale whale fo ia o nisi lava fua nga wa nai o na whaatau le whale. Tato e fo i mai la i prices lea ia po offer fo i o le pre-auction. Le ale taimi e te apalai ai mo le pre-auction offer lea. Kaftai se mea mo le fesili, so se taimi lava. O le tele lava o vai aso mua.
ia ngani lava tangata pe a whai mana o tele le whale ma tā ofi mai nisi tangata ina ia aua o na tō tele le tangata en whai o na whai le peti li mua whale o le isi tu aina idea lea mo nisi tangata ina ia vave lo na tuulan le ofa i lunga pe talia ele auna pe le ai ina ia mawhai ai o na tau fia mai nisi tangata i le isi vai aso i lua le tutoi o le auction o le isi idea na le isi tangata o le isi fai taimi awa e nau tele le pito i tasi vai aso o e nau lava e whai lona whaatina le ofa lea ia na avi le la ia e mai e pule lava le ona le whale pe o le price tonu le o le e mana mani ai pe lea O le ale winga le upule ta o le multiple offer for le e whaangai nei terminology. O le sili o le offer le whaatinoina pe o le whale le lunga le price negotiations or set dates of sales ia a whailo wa tō tele lava nisi o lo o mana na oi e awe le offer i lea taimi ia o le a whaatino lona ia le o le isi tu ai ngā offer le ina ia ma whai o na saini umai ma whai loa ia rātou pe tō lua tō tolu tō a whā nisi o lo o mwhai o na tau wofo i lunga whale leo sa vea O winga tele, o winga lai e ele mana onga, there's a huge demand for more le fale lo no winga ele leile quality o fale le leile location ia pe ombea vo ia mana ombea e lata ile pass stop e lata ile onga ta maiti le location o le fa foga bele tu o lo matal do mala malo ne fiafi el tmata ia Carolina o lo nga due o ia i le real estate ia po le company fo i la tu te so di le fata watu o fale po le fata mai fo i o fale mo ta tu tanga lo tele o le numero la telefoni o lo tasi o fitu tolu wiva fitu tolu ta uolo wala au iai o lo ofisa i nai papa toe whaingo na tala loa i launga ngana ma umile taimi tau te whiutanga iai ia ta pena mai e lau fionga te mai ta ia le ta walunga le nei aso le ta talandoanga ia au wha talifoni si ta malo au tonu o le am whaiona wala watu ia le tō telo le atu nuu mo se so swani o lua tasi o fitu tolu wiva fitu tolu whaafte tere mo le taimi Carolina sao no ia Ia, whaktai tere lava sa vea, whaktai radio Samoa mo le nea wa no whaawe whai fo i ona whaasoa tuai, i le mamalu, o le sio tātou atunu, o lo fia maua le sosoani. E fia whai loa atu fo i, o lo i ele mātou promotion, i le taimi nei, mai le masino uni se i au lia le asongu mulo i ulai, en whai ona i alu te tono le se i e mau le sfulu wafe, e lua voucher se e sfulu wafe pe a whape ai. E te man au mai fia whai le appraisal, ia po le liporti fo e lo whale. E te fia loa po le a tonu le value o lo whale, o lo e le teimi nei i mal marketi. Ia a whai wa kia maua se avanoa e te amatai foi o le whai e liporti o whale, i o le a whape nā, o nā alu i mua i te tohu se i e mawai, ia voucher se lua e tai sfulu wafe ia en whai o na malanga i fo e ta whao mo le ainga pe whape o le awha mami ina i lea i tu ai o lau telefoni o le olua tasi o fitu tolu wiva fitu tolu olua tasi o fitu tolu wiva fitu tolu pasai tele mo lo o manua manu ia tele pasau saunga le fiafi sa vea whaptai whaafte tele lava Carolina ia tulmatai fo isi teimi tate toi wheloa ia manuia lava o le tua while ia male au o nanga o lo whaatino mo le tato tunu o e whaasoifu ia mo le teimi nei whaasoifua ia le na tamatai o Carolina mai le professional real estate i papa toi mala au i le tato telefoni le na o le o lua tasi o fitu tolu iwa fitu tolu o lua tasi o fitu tolu iwa fitu tolu o le ua lua sfulma lima minute ua te aile tu lai wha ai tau nu umai lo ma le safo lau o le sunga ia Matt lua tua ma li o le tali atu o lo lava le la e apia mai ia o lo o ngalue fo i le matanga alwenga o le advice for life
o le fautuanga mo oe mo leo langa atoa e tau na whataua. Ia le o mawai le avandoa. Whatalo whatu Matt, ma lole soi fuamuria, wa le mau staff so ta inga le lava yaso. Ia ai wha moe o lo o manuia, ia lau sunga, ia wha pia fo i le au nanga mo le tautua i le tanu. Talo whalava a fiu maia. Alofa, ma lo soi fuamuria, alo a fionga sa vea, ma lo lava whaftai lava mo le avanoa. Paisinga malulu fo inga yaso a. Ioe. Ia ua whapena lava, ia e sau fo i le tau malulu ia. Ia mai fo i ma meo ngase o le tau malulu, o le fulu, o le tale, o le isi mau meo ma whapena. Sei, mo i fo ta fesiri mo le sunga ia. O mata ese. O se swafu matai lea ua whapale iei lau sunga Matt? Oi, o mata ese lo ngoa tau le lea, that's my birth name. Okay. O mata ese lo atua, but Matt, o le funny story, o le ngoa ngā Matt when I came from Samoa, and I went to primary school, in Wesley Primary Middle School, and the whaonga te lumakua, pārangi lumakua, she couldn't pronounce my name mata ese. So she wrote on the blackboard, the whiteboard, yeah, mata ese, and then she crossed the rest of the name, e kuwanga le Matt, le M-A. M-A-T. Yeah, I frozen lo yo Matt. Yeah, I le ole fa mo Samoa lava le ava Matt te tala no ai fo inisio te ngata e vala au mai ia te ul tātou polka. Me mo utu ua ia lau telefoni ina ia mawhai fo ia lātou ona vala au watu ia te oi. Lea taimi ma lea taimi i mata upu e fia malmalama ai. A o e langona. Oh yeah, I can hear you now. You were frozen. Did you hear my story, Billy? Yeah. Like, yeah, le o wa mai tu ai le apia mai lunga I le si screen there. Tata no le mata upu le o le age life insurance as opposed to the level life cover. O a fiti mao ngā o lea fo ito ai ngā insurance po lea fo ito ai ngā policy Matt. Ma ai fisili sa vea. So le ese senga o le rate for age life insurance ma le level cover. Le ese senga o le rate for age e whaisinga kongo fie because e alulunga le kau sanga uma So ngare a maka le luasi furuka ala alvai aso for life insurance. E ni no olor kausanga fou e alulunga le giki to lose full lima. E ni olo les kausanga ko alulunga. So it goes up every year, but e kaungo fie in the beginning. So a level life cover, e facing kaunga because e lock le cover e kumau. It doesn't go up. A ko kongi le lima sfuka ala le vai aso o le lima sfuka ala ko kongi for the next sfuka sanga o lusu ka sanga e ku mau it stays the same. So that's the ese singa from rate for age e kongo fie yes e mo ia kongo fie but one me alu lunga ko sanga uma goes up and up and up where level cover e le alu lunga it stays the same but e konga and so it's better for ka pa o fast food ka sanga ma over. It's better to do level cover because when you get to 40 fasul kau sanga, limusul kau sanga e kaunka because we makua. So it's better to have level cover so you can lock it e ku maule cover. But alai kiki oe if you lose full kau sanga, yeah, it's cheap. Kung ufia you can do rate for age even though e alu lunga kau sanga uma. So that's the difference of life insurance. E pui pui leo langa ki mea kupus flavelave. Fafo se I maliu. Rate for age goes up every year. I level cover stays the same. Yeah, why? It's a lifestyle. Sui le taimi ia le soifuanga o le tangata. Ia e fuafua lava la le tangata po le ale me e fia ma talawhia ngai mo ia malana tupe maua. Ta o le rei. Ta se mila ia le company le o le Asteron po le Asteron Life Company. Asteron. O le lato policy la leo le cover mo le ngasa leo le pala ati po le cancer po le critical trauma ai fa so mai le lau tausanga ile policy le ma le company le
Yes, so I'm an insurance advisor. So a lot of job, I can go to all the different insurance companies, Lima insurance companies. So Chubb Insurance, Estron, Lea, AIA, Fidelity, Partners. So I can deal with all the companies, get all the prices, and I make sure it's the best one for my customers because maybe our customers Samoa. And so Estron Insurance, if I apply for trauma mai ki ngā inga critical illness cover, makauri fo I covers fast food koe ngā mai cancers, mai faku, heart attack, mai fai eye, strokes, paralyzed. It's a lot of mai ki ngā ingas is you're covered. Mawal mai ai sui fua oe, e kere kupe maua I lo bank account so that you can mo fale au pole ke le ko al whangarenga for 1 year or 2 years. Ai dai lo kupe fe swangi oe for the pai e ka lafu kongi shopping pensingi me fapenga. So that's critical trauma cover. But le kaulia oe ke kupu se me fa mai if ai kelenga ngase lo kingo. Like if you have diabetes, suka maulunga, koko maulunga, cholesterol, kangololi insurance company shakilo lo doctor's file mua. And then mawalo kongu ai fa mai company sorry Matt will mafainga ka ulia kavale because we high risk a little client. So ngale life insurance alme mawa ai le ka ulia critical trauma. So then Estron if I ko policy called cancer cover. So ale ka ulia le trauma cover to cover fast food ko nga mai. Then ka ulia le cancer cover only cover for cancers. I say ilonga vanganga you don't have any cancers in your body. And then cover lo oe for cancer. Nga cancer I cover by mangaya because kele ko nga cancers in our bodies they sleeping. I always tell my clients it's like more cancers in our body they're sleeping. Alla lot cancer then that's when we get diagnosed with cancer. But kele cancer cells like dormant in our system. So Astron Life created this new cover called cancer cover just for clients for critical trauma cover so they can have cancer cover. So fau la le policy le company. Facing a fau. Yeah, le. Tata le no I benefiti fo le health insurance mo oi ai mo se la cover ato ai le ainga. Tangata lava le ainga. How important is that for the benefits of health insurance for your family? Yeah, very important. And ngama fo fo le sia so savia. Go ngavai aku le Facebook ala no be ngavai Facebook si fingi sa mo le Rasmussen. Ngavai the story nga le sia so. Le you just how no you. Si fingi le Rasmussen le kiki ngale goal shoot ka sanga. Ka lo fai nga ile me le tonsillitis stuck in the fa ER. Halu lo le fan mai le wa Jackery Henderson West. Halu fa lu fa kolu I ki ngani mfenga manga va kangolo ba Jackery's send put her in the ambulance ave sa o ya Auckland Hospital in the city because Auckland Hospital they ako masingi they got more high technology Mari but whakamala va ngale Auckland Hospital for my okay ia whakali ili waiting room there ovale kuki kia kolu ikula ale whakali sfinge rush loriko lua from work came to the hospital ke iawo or coughing up blood. They colored blood. And then the four ma'is panic for ma'i, rushed inside the hospital. All the four ma'is came in. I kalofai. It was too late. Oh, wow. Yeah, maliu los finge. And now they're investigating the high, the big farmasingos of the falma'is. They're now doing an audit and investigation because whakamala. Whakamala. It's only a tontos. Kalofai maliu finge. Ingo fai kau ele Facebook. So, health insurance, panganga you can afford because if I think for health insurance, health insurance for tamati na kamaiki but it's very taua because you don't have to go to the public hospital like Middlemore, Auckland, Waitakere, elefa kali le lainga because for mai you need to have a kaoko on your hernia or your stomach or whatever. Join the line oka ko le kasi kau sanga le whakali a oi for the kaoko or sometimes lua kau sanga le whakali le waiting list and so health insurance you go straight to the private hospital whalmai mau oai o Pikungule or Remuera Newmarket it is whakali you go straight in your specialist paid for
oyo ka oko paid for over lima se lau afe ka lai ka vai oyo ka okos. And everything's done straight away. Vavi, so I've always had health insurance through my companies. But lucky out because all those insurance companies I work for, my banks, they kokongit for all these insurance for me. But it's a really good cover. But one me, if I sing kongka, going insurance the medical health insurance. But if you can afford it, it's very beneficial. Otherwise, you can whangoi to your company, your pule, to see if they want to cover it under the employee group scheme. Le kongi le pule le kaule insurance, and then cover umai oi malua inga. Ma ngai ia. So yeah, ole benefitinga ole health insurance of for the family. Malo whaftai tāunga tele. Se i toi tui whai ia le tā whisili se manu ia awe fo ina ile tāua tele o le melewa e tano ia. But se la le waiting list, the waiting time. Lale tāua tele o le whai o le afo o le iei lau mo le launo lau mo kesi. Yes. I take tupu se whala vlave te oe, le aise life insurance, o le ale me tupu le mo kesi dio. Yeah, tā ua pe a ile mo kesi e make sure e whaile life insurance. Because e kele kangaka la ele mortgage loan, lai whaile ko whale insurance for the house. Ele leide house insurance because a mood whale then your loan is paid off. But a lot of people ele CDF mele le life insurance pui lo mo kesi loan because ale face life insurance ale ke le lo mo kesi. Let's say if ngale over milionga ka la lo mo kesi le fa ile o le kongongi o le milionga le mortgage. And then kupuro se fala a o po so ai polo ai inga maniu kalo fai your family they still have to go kongi le mo kesi even though maliu oi. Because they say life insurance, and so the bank, ruthless, the bank, they don't care. They say, "Hey, you have no life insurance." Yeah, sorry, you still have to go kongi the mokesi, otherwise they foul fale. So that's why it's very tawa when you have a mokesi, make sure you have a good life insurance policy, not just a like a 20,000 funeral cover. You have to have a proper life insurance policy. Sit down with an advisor like me. I take you through the advice process and make sure your life insurance is comprehensive to cover the whole mokesi or half the mokesi if full pay mengi. But that's very taua. Otherwise, kalo fai to your family pia maliu oe, then your family still have to go kongi this mokesi because it is life insurance ya oe. Malo, whaftai tāua tele whafonga pai le aturua o mātala noa mareli i olo fau I mata upu tau insurance, ma le pui a fo i oe, o lo soifua, o lo ainga, o le mo kesi. Ia, ma isi vaenga tā ua telepeo na whafonga mai e le medical life insurance. O le numera le sunga ia Matt lua tua, wala au ia i se teimi, ia ma whai i fo i ona o lua talanoa, ia ma whaasoa i fo i, se i tu oe tu i fo e lunga, o lua fitu, valu tolu iwa, tasi fitu tasi wha. O lua fitu, valu toluiva, tasu fitu, tasi wha. Tātala no i isi terminologies i le tāua nei o le loading and exclusions o le ale mea lai o na tāua le vaenga le nai lo o le mea le tāua le deferral pa ua fo le na tuu la le tongia mo sina vai taimi. Yeah, sili aku le loading ma le exclusion i le deferral. Because man go for a family insurance company after they file a kusuenga the investigations, get your doctor's records. If I may, sorry, mate, will in my finger approving le life insurance because too high risk low client. So we deferred him for kaskau sanga for the local sanga. Yeah, that's a long time. They say cover gaming up. Very tower is no cover. And so if it's a loading, but it's better than a deferral. Because the deferral in my finger face cover. At least the loading, a lot of our clients, because we are mamafa, a lot of muscle Samoan people. So a lot of our policy, loading 50% or se lau pasenge or lua se lau pasenge o langa winga. E alu lunga le kau by that much because of the risk. Lesi meo exclusion. Only exclusion means if I made a client, I have diabetes type 2. I have for the suka.
And then the insurance company will say, yep, we'll go lead life insurance, we'll go lead for ile trauma and making a trauma insurance, but will exclusion or the diabetes, male heart attack, because or the diabetes is connected to the faku. So olangwinga, you're covered for everything else. Kupus flavelave and you mai from cancer or paralyzed or kawaso or something, but you're not covered if you have a heart attack or diabetes because that's the exclusion. So exclusion loading sometimes apply both. The insurance company put the loading on the price and the exclusion on the ngasi. Right. But esili aku menga ile deferral. Because deferral because we can't give them cover. And so it's very sad. So yeah, hopefully that explains the difference between the loading, exclusion, and deferral, Savia. Yeah. Wala deferring tenofo le nato sanga to tele lopo la me tupu yawe. Ai ta le loading pe fa malamba tili le sunga ya metal watu ya to pe vala aulan telefoni le na olo fitu valu tolu iva tasi fitu tasi fa awalu tele au tatu tangata ya eli fi talando nei mail insurance ai talu na wa wina tato wai loai ya tato te tapena iso se temi ai a tato e tangata eno fo motu tu ya se fa mlianga ai lo so vali ele ele se be tu o male malo matua motamach ya le na valu all of fitu valu tolu iva tasi fitu tasi fa te tele ba mo le ta taimi ta ua yo nei mata upo ya o wina I tato uma ya ma fa lo to tele fo I tato you know the reason why I've always said this because when we talk about insurance it's asa fi yo tato tangata ona ole manatu fo ile e mana o afa pe fa sana investment e mana o e ola pe matilo tilo ile tupe le e fa nga ele tupu se me tupu se me a lela eta ua tele it's a show of love of heart imo oe malo lava fo ya sauno ia tawalunga ia ma fa mai el tapol kalam mo le atu fa tai ma fa ma lo topa ma malu Samoa lo to fa fonga lo po kalame leni aso ma lo fa tai ma lo long sai ma lo tapuai fa manuia le atua ti ultima Faiva uleni aso savea so I fua manuia piafi fa te lava ta fe lo I take care so ya manuia fo ya malo longa ina uanga ngai fo Faiva le tunu Samoa I le nei au uli o le o ngā tutonu aso tai au whaatawhiti o ngā luenga o whaasonga malavasinga ale atunu whaatalofa I lungo le tātou api o fōlinga ia whapea fō I le tātou Facebook page ia ma le tātou YouTube channel na I ta mamti nā mātua whaatalofa atu whaatai fō I le talenga siu manu le tātou kunsinia ia mō le whasoso ni mai le tātou porklambe whaatalofa ila o fionga fōtino ia po le fionga po ia tongia tofi lau lea o ngā upu tomuli alo mai mo mai matapua mai Brisbane I Australia alol so fo manuia tina kwa I fer wa fo I o la ko ia o tu les por campe ala fa mai le atou se ve o le nei perf ia le alo fatu mo oil tina ma le fanau ia ma le ainga foi fatalofa ia Barbara Rodney to mai Barbara talofa li se vea o matou tapua I mamata mata atu from Yucca Valley, California o lepo Malaysia ia fa fo I Kaisalina ta mati tufunga alol so I fu manuia fa tai Maria le sina tavae ma auto uma la bolo lungo le tatou porkalame tufa le tatou porkalame tele mea ta ua le a tātou tala noa fo I ma whaaso iai seu manu ma laki sanele ia whapea fo ia sange si osi ma Simona ta vita tauti talo fauso Simona ma lole se fu manuia fa mo lo mo so to feilo inga fo I ma le uso ia ma le sunga le kopo ia sa fa I tauti o ta vita o Filippo ia o le tupu o le totele o le tatu ainga
Nai uso matua whawhine sa tātou wola whatasi le tātou ai ngai mo taa. Ia male e kalesia. Le kalesia Yesu Keriso lau po ia sungatai. E le warota e mo i le whetui nā vu. Marcelina Brown. Talo whalava Coletta. Waya. Ia whapea fo i Perry. Mulipola. Farani Sua. Alole sui fu munbia. Mai moa mamata mata mai i whele Sydney, Australia. Talo whalava. O si vale pasesa, watching you from California, le atoa. O Faimala Putoa, watching you from San Jose, California, the United States, talo fai. Ka iko akede le au Amerika la kouia, o lo o mafuta mai. Le nei vaenga o le tautua, ale si ufonga o Samoa, ma le atoa sa vea le ua i le i Pesta, L. Harrington, tumur vau la vea, ina uanga Gagaifo Faiva le tātou o tunuu, I so o se tafo le lalorangi, fo I mai wha wau. Ia, le tātou tutua, ia, manisi o matau po la fonsia e luma bea I le so. You can talk to, say so,
na whawhianga sui whiloi awane e moi lunga le awala ina ua ngā Gagaifo Faiva o le atunu o le pese le na The Best of Tropical Band. Ia e mana tua i le tama le nai tā mai le piano i tua. Le usambondi tāle nia i whawhianga ma musika. Ia ai ua whamanawa i le tua na ngā luenga. The Great Bene Weta Solomona.
mana tu ai fo ia le nauso. Toi 5 minuto na tale o le tu lai 5 whabalo i lava singa o le dei aso. O whaasonga fo i o tau tiute ma Faiva lo Filipa, po whea lava le atunu o lo e whaafonga mai ai. Ia, whaatalo whatu le atau sa vea i ate. O e ma whaamalo fo i tiute ma Faiva lo Filipa sa ngā pātia i le dei aso. O ngā tonu o le vai aso, a lole o le saima le lava papale, tua fia Ioane, o tua Ianena, o fata tausilia ale, talo lava ba lole se fu manuia, fa mai tua, I'm watching you from Anchorage in Alaska. Oka, te mamau, ia, fata alofa i Samoa, umolo alala mapapa au, i Mountain View Range, Alaska, ia ma Anchorage i Alaska. Wa malanga le to tele o le tatu. No wa me tua fo le stetele nei o Amerika. O stete whaamnia ina tele. E wina mamau e lunga. A wanga i eile tō tele o tangata whapena fo i tangata o le Pasifika. Mi se fo i tātou Samoa. Ona o le tele o vaenga i o Alaska. Man tō fo o Alaska na whaatau mai a Lucia. Na o le 5 miliona e na whaatau mai e Amerika i o le malele lo e Lucia. Le tāu o tele o le stete lea. E whai o le malulu tele, ai o na lona tamau a inga, e pe o le iai le Yukon River, o lo eli ai le maina, o lo maua le aulo maisi minerale. Whatasi e bale suau, ia ai fo i ma latou meola ma manu, o manu fo i e whaato a maua o latou tino e le teimi, mau mai i le teimi o le tau malulu, le mawhana whana, le leilo latou a anu mo le tau mawha. A o le latou paula, e matua taunga tātele. Ia, a o lai le whai unga o le tausanga le tala whaatau o le tupe le stete lea o Alaska. Mana tue, a e tū le tua o i Alaska. Nā e laa e leisi pito, ia, Vladimir Putin, lorka mo Putin mai hoi ma Alaska o i ma Lucia. Ia, le papoto tele o Amerika, le nawa i tau ma le latou, manatu fo le whapea Lucia ai longa se stete fo le se no whanga i li mauaini milion rale mani mea whapena. A o lai le tautanga wha ale tupe ale stete leo Alaska. E whaamuni ina matangata malava o le atunu. I tupe maua mai a latou o polofiti e maua mai le suau. Ia, e tele ia le oa ma le tamau hainga o le fo i ia vai la le la fa mai ia le o le o so la fo i si lunga i Alaska. Fatalo fatu i Filipepe Ngupili. By Sevilla, watching you from San Bernardino in California. Ia malo fa tai tu fol tato por kalame. Ele i tele fia tele se tala e winga se updates mai le fams nonga. Mataulu mangol fams nongol sentulio le to te fa fonga ia tele i facility ia fo ila pe fa longa mai. Il to fine alino mai ava le to fa ia fonga mua. Po le se la update ia. Ia ai le fa ina ia le temi. Ia e mo mai se tato update tato tu ava no pe se i fa longa po ia taulu mangol. Nisi matau po wa o le mea muri le na tato lo le sonafi. O le finaunga lea a lo ia le tu te. Samuelu, Sivai, Lauli, Lio, Fapulea ia Fapefo ia le tamaita i Marie, Lise, Schmidt. Oa fina watu ia le vaenga le o le defense. Lo ia lo tu nei. Richard Marchant, ia whapea fo ia le tamaita ai, o Catherine Dalziel. Wa ta tau le teimi le nei, o na ave ese mo rianga, o lo whaasanga i o lo tite e tu sa ai ma whauwhaua. Conspiracy to commit fabrication of the evidence. Ia po ni whauwhaunga e tu o ia ni whainga soli tu la fono stangata ai e moi voleta o fina watu ia le lo ia a leo le te pai ia tai malangi le nafo Strickland
Ua whaisi vave tele le au maingo le fasili lea. Perhaps the question of no case to answer has been brought prematurely and too early a ole ia o wa vavena au baile vasili. E tongi I fafo ia molianga ia. Ia ona ole ua mautino ele moli maua a Mari, po mali. Le ai lava se teimi e tasi. Ua poto ai po iai ni wha maunga na maua ato ai le to ono lea. O whaise lātou whono tanga I se no whanga e tasi, ma maua umai I lātou e to ono I le taimi e tasi. O tau pule ma whawhau e whai se whase ma se tau whaleanga. Ma tu ua ina se tangata e tusa malamata au pu al maliu o tu au. Le foi o lo manino I le fesili I a mali. Ai tali mali I le teimi na alua I le sunga lauli malona ofisa. O le a le tala na whai atu e lauli ate o e ina uolua whailoa I lona ofisa. Tali mari. Ere I tala noa mai lava I sisi mea e whai se whaunga pe whaase ai ia se mata au pu e pei ona o le maliu tu au. Ia malama iai ma Samoa lui o. Aia o lale tala ala auli. Whai mai, ua sau loi fo lauli ate ia. Mali po Mari a whai e te loa sa e iai I le mea na tupu el wha lave ma e ai ma e loa mea ia. Tau tala I le sao. Ai a whai e te le iai. Ia. E leila se mea le a e tau tala I e wha se si tūlanga pe whai se si tala ese mai nai lo le tau o le mea sao. Tasi la na finaunga ale lo ia. Ia Margent, ia whapea fo ia Leanne Dalsil. E tau atuai. O se whautuanga le leina au mai le sunga la uli. Ile te mai te vau o lo avea nei, ma moli mau au tū le ua Filipi. Lada vinga le Filipi. Ua flip, ia pau o tito, ia le moli mau. Ua le whatu tuaina. A o le moli mau au tū, na whalango lango, ia I leo. Ia e taula uma I ai isi morianga, ma isi moli mau a leo. Ia le na. Tasila na vaenga whapea tuai. Lola ia leo lo ia lo te. Ma o lo tū mo le to ono. Ia le whau wha maoni I. Le ai o se whau ngā le sunga lauli na whaia. Na o le whau tuanga tā ua tele. Ma le ami o tonu na whaia il te mai tai. O le moli mau au tū o leo. Ia lalala na lena ta tia mai I le mata upu. Whapea. O le so. O le amai I se whai unga talasa. Just as talasa atoa saanga. Ave ese la ia mori maunei, exhibit A4 po le e wha morianga, o le whaunga. Ia, le la tātou te le I maua se tala I le amata upu. Ai o ta oto I fo I ma le talo sanga le fionga loia, mo leo. Ina ia tu uawa no atu ia le fionga, I le tumaita I whamasino. Ina ia toi whaatulanga mai ala tu mo le mau. Me lana na whai mai las, whareile la wa te a sawa I las to, na I sawa I le aso sa, o mai I le aso nga fu o le vasolo nei, ele I tawa o fia le afo le whamsinonga. Ia le la o mai anafi. Ia e tawa fia whafua se I fo I le aule. O mai le aso, o stasi o polo inga na whai e le tamaita I whamasino. Ona o le whaato a walu mori mau o leo. A le ua tolu bale a whatau a vai aso. O le a whawa aso. Luna winga o le vai aso, fau o le vai aso muri. Ai le I tai I le whaitau a whai o mori mau o leo lo whangaso solo mai pēr. Le fo la o umana I le malianga. E mo I fili mai e talasa mori mau anoa. Ai tau fo yo na talia ina. Ma mali lia ia leo. O lo tu mo le vaenga lo te e to ono. Ia, mali la fina unga lena.
Ai, I lo fianga foi. Wa le whaafua se ia ai o na whaamuta le case. Awa e le whaapea na o mōri mau o le whaafaunga. La fo iei ma isi mōri mau. O isi mōri anga. Whaasanga i le defamation ia po le tau whaaleanga o se tamali, o le tamali anga o se tangata. Lela, mantuala. E tō tolu tangata leo fōlinga mai e ona tangi nei. O le tangi alimong, o le tangi alongo, a aua pa au le komsina, ma le tangi ale tina, le tamaitai, le whaletua o le toina, whai pisanisi milionea i Samoa. E swafa, ia mei. Ia. O le tāua la o le melea. O le whaamuta ina whaafuasei o le melea. Ai se yo la e talanoa ina. Ia povi, le ala o whaalongolongo atu nei, la le tele sa utala e vātua i povi. E povi atu au. Oi i povi a Samuelu. Ia, ma le whaatau ngā povi. Ma le tamari i tupuola tanu. Ia, ma le si tangata. Muli maula la le na whaapea tātou te whaalongolongo i ai. O nei, e tau i le iwa nā nei le fiafi masalo ai o le mafuanga le nā o le umamai ma le ato me o se li pote tusa ma tauru manga le so ona ua manatu le tamai tai whamasino o le atuli tuli i pēr le taimi langa i tō tele mori mau ai ua la ititi le taimi e whanga solo i mori mau nei ia tātou tālia lupe mau e le ngata lai povi a uisi mata upu tuli pea fai o mata upu o lefi na ua tuai i lātou o lo te e o lātou morianga. Ai o le vaenga fo i o leo. Ma lātou fo i mata upu. Awa o lea la ua toi la langa atu nei. E le tu o le vaenga leo to ono. Ta upu ia. E le ngata la o le mata upu Samuelu ia o povi. Toi mata upo Samuelu o tupe. Ioi. Toi mata upo fo Samuelu masi vai. O ia Samuelu. O le whana. O vai la i. Ta upo la na umana tue ta ua tele le awai ne i whaamutai nā loa ia le tuli lo mata upo nei. Ai a whai lava ua mai se whaamaunianga e mautino ai e ave ese morianga e wha o le tau pule ma le whau whaunga. Ia o tala whea ngai. Ave ese la ia leo le wha le nā whaasanga le tono ai toi alo ma liu mai le whaamsinonga i mata upu ia tuli loa awa o le mausili le nao na tāua i le mori mausili le nao na tāua o le whaanongolongo la po whiana ma iei tupe. Lua, e tuli pea, le mata upu i telefoni. Fesota inga lava i telefoni. Awa o te whai atu. This is the one most important lead and evidence o le case le nei. Telefoni. Fea o iai telefoni. Lare be wale sa pinai, ma au mai I lalo phone records, phone datas, ma translate and transfer them into the interpretation of text messages. I say, lava le mea wala, ona le mawhai, ona whai. Awa e tasi lava, tasi pe lava. Le taimi e whaaliliu I nai, taulana iei, you know, the most specific intelligence and expertise of those. I le sector lea, le forensic, esu e menei e maua uma. O le mea tonu wale leo te loa, e matua fefe iei. Ma whaia iai se whaatonunga, le la wa o melmata upu I luma o le malusi anga o le whaamasino. Wa ta tau lunga o na oda foi, a o te loa, e le mawhai lava.
ona le la ngā I lunga e lo ia lo tu KC's nei. Richard Merchant, ia whapena fo I ilta mai tai o Catherine Dalziel, ia whapea fo I ma le fionga ia mapsua. Ia mamuro, lo ia uma ia I o lai whanongolonga man. Kako e mai le lead le wa mai le radio Samoa malang. Male a tau savea. Na pese mai a inali a tau savea mai lava le tolu tau sanga. Taluai. And people are scared of getting the phones and the evidences that are on the phone. Fel tanga to Yeremia ma le telefoni a Samuel le wa manui fo le tala isa il telefon. A fel a telefoni isi wadi ia. Dele si tua leo. A mai luma. Sapina uma telefoni la. Mo lato phone records. A wafo I fefe wai mua. And that's why I feel that there's a fear, there's a fear, because it is not the unknown, it is for certain that these phone records will speak for itself. And what happened? And why? It will establish le mafuanga, le whaiu le whamautu ai so tanga o tangata nei, le ale so tanga lea I lea, a le ale te mina tala noa mai I lea, text messages alo iai, and the location, because these conversation and communication of a sort ta inga uma nei, o le a ave o le telefoni e whaatu, I le mea na e iai I le pō na oti ai tu au. Awha me voi la ama mana tua, you know, the towers can place you at a space in time. Nan me ule whai ai. Very scared, eh? Fefe whai le mea moni ma le mea wha maoni ma le mea sao. You know, so e mai e mea ma mai le telefoni le na. Ia le fwoi tātou te loa la. Ia, so I o la le taimi se I tūla. Ia li mongi nā tau ia malana moni ma. Wa le la fasilingi a nei ma tō I fasilingi. Mane, tupe. Fe mea mai ai. Fe mea mai ai. Ia, ai o le maria le nao le moni mau. The precaution or the caution statement. Le fwoi na toe lau ma toe tā I tutonu. So le ele suia lava le mori mau. Pe e se me te tau wa ai atua I a Samuelu, e tau fefe, ma tau popole, ma tau whapea mai, o ye sorry o lea. Lea. A tata wofo le mori mau na na tā. Ia ma le sauna ngā Samuelu na na whai. Wha malu lu ma wha atu ese I a lauli ma olo. Ona o le mea na wha tonu wine angin o ia. Ele whai pule. E alu ma le whana lea, e whaalalo ai, ma tangata waleina, a whionga I Minster. Whe mai le saulonga Samuel. Au te whaamalia mau whatu ese atu ia te olua, a whionga I Minster, ma whai pule, si nia o le kapeneta ma le mautawhono le pāmenia. Whaamalu lu atu, ono le mea sa atu e whai a olua. Ai o te le whai se mea walea whapea. Tele fez me vale vapea. La vasile tu nei ai. Ya te oile te whalongolongo ma te e mai le matau pula. E ai se tangata pepelo vapea, wana whau se me vapea. E whaato ese I o I leisi tangata le na tuu e alu e wha uma ora o tangata ia. Ola ale mea le whaato ese I tangata. Nā te le I mawhau wina o le ao o mai se mea whapea. O le āfuafu e alu e whaau o le oti I tangata ia. Ele te whai atu i fo. Ia ai tāti o le nā ua. Wha solo pel wha msinunga le te mile nei. Se ia tātou whalongolongo po le ase update I le tau le iwa. Ile po a na nei.
These are the questions. About the gun, where's the gun? About the money, where's the money? About the cows, the cattle, le papovi. Nā nei la se tātou whaunua len ta ua povi ai. Ese voi, yeah. Yeah, la toi te tai wa mana tua fu le mele, it's already on the record. Le tu I fasili ina le Richard Merchant o le li leo. E winga I le search warrant lea na tapena I le asolima o le masino me. Ele I a to se tolu vai aso talu na maliu ia tu au le valavelave. Ai failo mal search warrant na. Le mela o te fai atu ai. Le lau o tu ai mau ai malfana lea. Le mori mau I Samuel. O le fasi la le mea na leo ai leo ma ave le fana. Sa ise le ise ne whaatanga o le whaipule na te umbia ise la a upenga malosi whapea I le whaatanga ina I le atunu. A wa o whana ia, wa wawa ai le mea o Colt 45 pistol. It's a powerful little pistol like that. Little gun. Le ana whaari mai, whaasinga mai Samuel. Le a mai ngol kama I akonga kakala, whaapipi ikiri pa e lua e risi e ri ima, whakaika I akuianga ia. Se tala pepelo, ana whaapela, walen whamai Samuel no wham whaapai le vi. Whanga I le vi. Anga o se koko, po sisi ala au, e tau sa o mai mol mau ingo, kango whaapai whakaika I pe whether the gun works or operates or whatever. I let you go, I shot the V tree. I said, V. Yeah.
La upele po fe tai o le ua mawatu langa sai le fale tonu o le tatou o switch lea o le ale microphone le fa ina le la tatou to i tu wa le o fa mawina i le mata upu o le sona nafi to fa fonga le le tambo le o to e Faiva le tatou engineer fa mai o lo fale tonu le tatou panel ai le le ona to e amata le le lau fo le sanga o le tawalu mangala o le asona nafi ona o le so ele i maua ato iai ia sau tala ia poso umal malama i le lo tea o le mata au putalu mai ana nafi mantua o le asona nafi le ana tula iai ia le Defense Council ia po o le vaenga fo ia lo tutu mo le to ono leo iai ia lauli o Samoa ma simai fa pe fo i lio ia le sunga afpulea ia malitamaitai o Marie. The Defense Council asked Judge Talasa to dismiss the charges of conspiracy. Na tulai le loia a le tūtite. Ma fasilingia, ma tālu sanga ina le fionga le tamaitai whamasino ina ia mawhai o na whaasolomuli. Ave ese morianga ia o le whauwhaunga ia po le tulanga fo i o le tau whaaleanga. Ma unai ia se mata upu whaasoli tula whono i se tangata. A wāmana tua. Tauna manino le lei. O i la tau e ona ia tangi nei. E tō tolu. O le tangi le komisina. O le leo. O le tangi a limongi. Ma le tangi a le tamaitai o mei. O mei po le whaletua le ia mei. Le ala la le na. O le ua mai ele boli mau o Marie. Ele ai se vaenga o ta uai le sunga i ala uli. Masana fautuanga i ate ia. Ina ia whaia se faufaunga se ma wha soli tu la whono ia le whamatala ina o le mea sa o ma le mea sa tupu. Neu toi fo i tuala utala lana. O le sa le ola mai le tātou microphone le na. Awa fo i o le o ta ua i le mata upu ma le mori mau Marie. The Defense Council has asked the judge, Talasa Atosaanga, to dismiss charges of conspiracy because police main witness Marie's statement has flipped and has no merit and evidence proven. Ona o le ala o tito le moli mau au tu o le moli mau sa fa moe ma fa lango ma taula uma iai moli mau o leo. A le ala o fa le tonu i le mele ma o le ala fo i lale na o le ua manatu ai ia le Defense Council that there is no case to answer. Ele ai se whawha masinonga e tali iai po ni morianga e whamau, ni ma tali iai. Le whauata o Marie, i lano mori mau, le whautuanga na tu inatu e la uri a te ia. A whaida iai i o i le pō, na tupu ai le whalavrave ma wa ai i mea ia, i le maliu o tu au. Ona tautala lea i le sao, whaamatala le sao. Nei se mea o le ata oi se mea pepelo ai le iai o le iwa ai fo iai. Mai o le fo i wakili ai mai
suafa o le faipule ia fpule ai. Le ai se mea na whaamalusia ia fpule ai ia le tamaitai whapena fo ia Samuel. O mea tāua mea na. Lea la, ua sau no mai ai ia le lo ia ale tūti te. Your Honor, there is no case to answer. O le mafuanga lana o le tula ia tu o le lo ia ale I tu o le leo ia taimalangi. Leina for Strickland mawhapeatu. Perhaps the application of there's a no case to answer is prematurely brought. O le tālusanga le ia vave o na ave ese mori mau ne, ave ese ia morianga ne. Ua whaisi vave mai. Awa o lele I o le taimi e tāwalunga ai ia le mata upu. Mawhaia ia for sanga whai, final submissions. O le alala le nā. O le manatu ai loa le fionga le tumaitai I whamasino. O le a malolo. Ai mawhaio na tu I nātu. Ia se taimi ia te ia tali mai le. So ona ala o le so o lea ua whaatonuina fo I le tumaitai whamasino. E amata le whaamasinonga I le tae au I le iwa se I o mai I le tau le iwa I le pō nei. Ma o le ala fo lala nao le maua le leo stato li poti. Ina ia mai o te le I whaalonglongo fo I stanoanga a le tō wha ia seumanu. Ia ma le tō whine a lilu mai ama. Isa la ua o tō tonga. Ai o te whaalongo iai. Ia le whapena fo I lea o se mātou tanoanga fo I maisi fo I tu stala. E wha ato toa atu ai ia taualu manga. I se mea e pa u I leisi tanoanga ma lesi li poti e mwhai ona o so sonia tuai. Ai o le mata upula lea taua ne o le common law. Ona ua fasilingi ia le mata upu na ulua I fasili ai ia le KC. I lau o fionga le tumaitai whaamasino. Wata tau na whaasolomuli I tua morianga nei. Awa o leo ua whaamau ni le mori mau au tū o leo le tumaitai o Marie. E le ai se mea o whaamau mauina. Mai le ai foi ni tua inga o lo o whaamau nia. E le iai foi se teimi e tasi. Ua maua whaatasi e le to ono lea o lo molia. I le teimi e tasi. I le no fuanga e tasi. O whai se taupule polenga po se la tau whono o wheloa I eima taupule pule au mai. I ana mataupule. O le common law la lea o lo o ta ua nei. Ua siri loa I le fionga le tamaitai whamasino ia talasa. I lo ia umane. The common law le whaonga nei I New Zealand, whaonga I Samoa, whaonga fo I Australia, e meise fo I o atunu uma o le taupulenga o Peletania, ono le Westminster system o lo whaonga. E re ngata o le system o wha parliamene, a o le system fo I whaamsinonga. Ia le utali atu ia loia. Pena iai, na vasili le tamaitai whaamsino. Pena iai se teimi whaapea I whainga whaamsinonga ma le tala whaasolopito o mea nei o whaamsinonga I tutonu o Samoa. Na ulu wai au mai ai le mata upu lea e whautua I na ai se whaamasino e te tau loa o na whaasolomuli ni morianga. O le tali a isi lo I Samoa sa iai. E le ai. Le ai se taimi whapea ua alu ua whaasele mutu e se Defense Council ma matu sana whautuanga I le fionga I le tamaitai whaamasino po ai lava se whaamasino sa iai le nawai tau. Ina ia wawe whaamuta loa ma whaauma le whaamasinonga. Ai le whaamaunia aloa ma we ese molianga whaasanga I le o loo te po le o loo molia. Ai o le common law, o le tula fono masani o lo whaonga, e atu nuu nei o le taupulenga, e whai mai ele whaamasino. The common law are precedents already set by judges in the courts. They are past decisions. O whai unga wa uma o na whaia I le teimi wa tōnai.
Ma le wha moe e teu ma wha moe I to tonu o wha maunga. E ma whai o na toe la ngā mai I le lumanai e fesoasoani e whai mata I ala o seisi mata upu a lote nei o se mata upu fou. Ai lona sootanga e tali tutusa ma le mata upu na lo tea ma whai e se wha misinonga le teimi ua tuana. Tai tusa le ala ia case files ia. Ma mea o lo ta ua nei le parlemene o Hansard. Mea lava o lo wha maumawina o mea o palau vale o whinaunga o a uma me whaitono le parlemene e wha maumau lava le ta ua nei o le Hansard. Wha maumau lana le masani o na halu ia me o whinaunga fo ia ma wala au le whongaftalai pēa whai o ngonga di upu le lafo. Ma wha pēa tulau whionga le whongaftalai te wha tū le lafo ina I ave ese. Tālu sanga ina lau whionga ave ese ia upu ia na whai mai le la whai pule. Ma wha maumau le parlemene awa once wha mau se mea. E alu tau sanga o a pipa ma le tala wha solopito o le soifuanga nei. E wha mau lava le aso na whai ei le upu. O le tangata. O le ale taimi. Le ale tausanga ma le masina. Le paia inga lona fia. A o le suifai pule mai fea. A o le ale mata upu na lotea. O aina whaatatau I ai le upu. Le umana e tusa le ala ma le mele o le common law. President's cases that were already set by the judges who ever presided on that court case. Yeah, le nala. Wa sili mai loa. I tell you to note there was no set time or a limitation to the time for the question to put forth that there is no case to answer. Le tupu mua inei Samoa. Se mata upu whapea. A o New Zealand, le natali e tuai I a Dowsil. There is no time limit. E tu atu ele fasiti. Ia pela no whai atu. O tuai ngā mta upu la nei e mawhai ona whina watu I le keisi. Ia po lo I o lo tu mo e o lo te te. That these charges should be withdrawn. Le upu withdrawal. Toi whaui I tua. Ai sea, le lava moni maua leo leo. That these charges should be dismissed. Le ale wingo le na upu. Ia, le wha maunia. Ia, tongi atoa la vai wafu. Ia, pa ole wha perfoi. O I la tau ia ua molia. Are all acquitted of these charges. Ua le whaamaunia ia mōliang. Ma ua tuu sao loto ai I lātou uma. Ua tau lea o ngā ina, pa ua tau salaina, pa ua sa mōlia, pa ua tua ia, a uma ia mōlianga sa whai. Watu le whaamalomo le whaafitai I le uso a whaasalau. Ia whono maitu o le siufonga o le Radio Polynesia, Malaysia na la o le talofa whamo I Samoa. Ia whaftai fo I le tautua I le atunu, ia meise fo I le sila fo I meolo tupu le whaamsinonga, ia whapena fo I li poti. O lo mwhai, o le whatuatua ina. Ia mamawai fo I le mamla maanga, o tātou tangata Samoa loa lalama papa au I atunu I whafu. Patalo whatu ia SSCO vai au, talo whalava, Mike tu ngā sala, e seta tanga moa, tā vita sui whatau, talo wha brother from Sydney, Australia, sui whatau, male whaltua, male ainga, Rose Arching, ia whapena fo I a tuu muripola, o talo sanga luaiva, talo wha li yuso malole sui fo mwia.
ma uto umalava ma mole tufal tato por kalame ina ia mawhai foi o na malama ia le tō tele o le atunu o loo whaafonga mai. Tato o le malolonga foi mai sa ili se avanoa e tala noa tuai ile ta maitai o Melissa mai ile tato whale tabale o le Henderson Cars. Fianga fo I filoi e faala I o matai lunga o le ala tele. Ia, aina ua manava ngā luenga ia manganga I fofo I Faiva o le atunu. Wa leo whatasi mai ia le tō whine a Melissa. Ia, e whaifoi mafonga tau mori o le tātou whale tabale le pulenga e maise leo whai ngā luenga. A le Henderson Cars, whatalo whatu Melissa, malo le ngā lue le yaso, malo fo le soifua maduia. Ia, soifua manuia lau fianga nei tula le asiafi, whatalo whatu I sio tato tunu mamalo tato tunu o lo whapena, ona whafunga mai le nei tula le asiafi. Ia, o lo maua tato taavale, so se tuenga taavale lo maua I. Iki aku, taavale 5 no 4, 6 no 4, tato veni 4 no 4, tato veni hai ace. Ia ma tato promotion whaile le taimi nei. I tato taavale fau o whaatau atu a whaatau lau taavale fau lua wha e mo fua lau lua whe tā la. Ia, malo, whaatai tāua tele
O le mesi le na o bava ai ta vale la le o lo mbawai ia meo fa murianga fo ia tau tupe o ale na le tata le noa au tele i bava ai se le mana na yo fa wa fo uma ta vale tono le tolo toa ia Ia, sa le. ia le la le te bi bana vai tatu i le fia Ia, mana wa tātou te masani o leono. A matala vai le iwa tae au e sa puni tātou leono le fiasi. Ia o lo iai fo i sanga talo papena o na whainga luenga mai leono tutasi ana nei. A fia apalai la basta vale vala au mai telefoni lea o val se lau fitastasi. E a ngā te reta telefoni lea mo na tia ngā talo papena na fato a wanoa i le taimi o le pō. Wai o te masalo tele o tangata whainga luenga le au e whatu a wanoa ala tau le pō e au ngā tele ai la le wala au me le telefoni lea e asi mai fo e lunga le matau Facebook page ia malo whaftai la le taimi e amatai le au nanga ma tala tātou la so tai au ia a matala vai le iwa e so e tapuni le ono a matala iwa e tapuni le ono ia alo whaftai te le lava melisa la baula ava noi fai fo si taloanga la so tai au ai manuia le mana bai yo ngaluenga ia male toi fo ia tu male saunga le mu i mauta malawa ai fa so fo ia mol tim nei ia a se soa ia le na melissa mai le tatou fale tabale le Henderson Cars e te maua i le telefoni e lei se tongi oval se lau fitu tastasi ia po o le anga i fo ia i le latou tuatusi se lau iwa sfuma le wha Cavendish Drive papatoitoe i manukau nei ia wha malo ia la tau o le na ua manava ngā luenga ma sauni atu loa i le taabale ia mahanga i atu loa i le fale ia saunga le mu whai maria lo sa ia ma whapena fo i le tu wawanoa i isi fo i tangata lo latou wha o ngā ina ia lungo le ala tele ia ma maulo o na sa ia le mau alo o na sa Você tá na
ainga taso mana tu o mafofonga Faiva alia tu nei mea uma totonu ya usunga tanga fai e fai atu o ulangona fa afetai atu o iloa o mautino malo uanganga mana tua e ao malanga sunga te umau I tailo fatu tava mamau mana tua maia u tu unga mau e faavava In this update, the Statistics Minister says his agency is up to transforming how the census is done in New Zealand, despite previous shortcomings. The 5-yearly census is being replaced by a smaller annual survey and using government department data. Stats NZ has faced past criticism over poor census response rates, but Shane Reti says it's ready to turn that around. There's been some fallovers with Stats New Zealand, and so actually part of our job is also to build trust and to build quality in Stats New Zealand. I believe they'll be able to rebuild their reputation and deliver quality. David Seymour's asking melatonin manufacturers around the world to turn their attention to New Zealand. MedSafe's approved over-the-counter sale of the insomnia and jet lag fighting drug. Until today, it was tightly restricted without a prescription. Associate Health Minister Seymour says now he's asking producers to help stock Kiwi pharmacies. But when we did this with pseudoephedrine, it was a matter of months before products were on the shelves, and I hope we can beat that record. Households still seem nervous about the economy. The Westpac McDermott Miller Consumer Confidence Index slid just over 91 in the June quarter. Anything below 100 indicates a pessimistic view.
Economist Satish Ranchod says cost pressures are persisting. We've seen some continued increases in some essential costs like food, household energy. That's a big concern for a lot of households, especially those on lower incomes. Yes, Tom Cruise can finally call himself an Oscar winner. The star of Mission Impossible and Top Gun will get an honorary Oscar in November's ceremony. He'll join singer Dolly Parton, choreographer Debbie Allen and production designer Wynne Thomas. And that's news. Got relatives visiting New Zealand? Don't let their travel emergencies become your problem. With Southern Cross Travel Insurance for non-residents, they're covered, with assistance available 24/7. Get a quote now at scti.co.nz. Auckland's given me so much. Now it's my turn to give back. This place matters to me. That's why I'm standing. I want to make a difference in my community, so I'm putting my name forward. I'm tired of watching from the sidelines, so I'm stepping up. Ever thought about stepping up for your community? Now's your chance to stand in the Auckland local elections. Visit voteauckland.co.nz to learn more. Wana o le whetū moana a o ngā amata po le Moana Stars ECE le a o ngā Samoa man rewa. Toa tusi, lua tasi tolu, Weymouth Road, I tua ane o le ekalesia e whakasai Weymouth. Mātou te tautua ma le whaamaoni mo le whanau. A wā le whaatau waina o le ngangana Samoa, a nganuu, whaasinomanga, ai maise leo le whaakerisiano o alo ma whanau o le atunuu. E tolu sifulu I tūla e le aise tutongi, mo le whanau e tolu tausanga manunga atu. Lua sifulu I tūla e le aise tutongi, mo le whanau e tolu tausanga anga I lalo. E te pena le whetū moana le tio le tai au. Whapea le tio le awauli. Nappies, ma wipes, e ma wafua. Whapsotai mai loa mo se avanoa o lo walo. I le olua tasi, tasi tolu lima, fitu valu iwa fitu. Olua tasi, tasi tolu lima, fitu valu iwa fitu. Ua mawhai o na aura tula polo kalame le leimo o e aso taitasi o na o le langolango malo si le whale maliu a se alo le atunuu o ese tātupu Funeral Directors I Manukau City. O le ese tātupu Funeral Directors o se whale maliu Samoa o le tali foilea o taimi whengata o na o le malanga al maliu maleoti e mawhai foi o na latu awina atu ma awina mai tino maliu o e pele mai so o se atu nuo lalolangi mala auno le ese tātupu Funeral Directors I le lua o lua toru fitu lua o lua toru fitu pea fiu ane ele se fulu male balu Norman Spencer Drive Manukau City. Ja, toi whaatalofa mo whalofa tu ia te oe I le manawa o ngā ruenga, ia malenga ngai fofo I o Faiva, le nei fo I aso lulu, le o ngā tatonu ngā le mū o le vai aso whai ngā ruenga. Ia male wha mui moe sa manuia lo waso I ua ngā e fo I mauso le lai le tai au. Ia o a ia lava singa o a fo I whaasonga o le aso. Ia ma malutia o lo tau soifua. Ngā lue ma le soifua au aura ma le soifua tautua. I so o se tiu te ua totofi iai. O laso ana le la, sa au whaangolongo tuai fo I tala mai Samoa. O lo ta uai, e le fionga I le minsta o whasota inga. O le malota u ave o lo iai, le teimi le nei, le fionga ia honorable mau usi osi pui mai. Ia le tau o tele, o le fuafuanga ua iai le malo tausi ma le malo tau ave le teimire nei. Ua tu ua vanoa tu sai, ia langu tasia uma pati uma nei e fitu, le ua whaamautu mai. Ua mai ona le stala ma whaifo ia lātou tau tinonga, ia ma ua amata fo ona whaifa lawi loa a le tele o pati, ia ma le la ua au mai ai le fionga le minsta o le malo tau ave. Ma whaalawi loa I le tūlanga o le tui nātu o le tu e pi le avanoa. Le siu fongo Samoa I Samoa lava. Patasi ai ma le TV iwa. O ala leo la ia le malo o la tau pūlea. E ma whai ai o na whaia so se whaatala noanga. Ia whaatasi ai fōi ma whaatala launga e whaalawi loa ai ia manu lauti o manifesto o fuafuanga alu mamao. A so se pati whaafai. Awa, mana tua foi. Tasi le nei mata upu na lu ngā la lo ai I le vaitemi o le pule anga.
ale to ino tu le epa ma le HRPP. Lea na whaasaina e fo i le whaatutu e le tū Samoa ua tasi. Ia ma le sunga i lauli, ia ma lo lātou fo i auwa. O na whaonga ina le tu e pi. Sa whaia fo i leisi vai teimi o le to ino tupua. A o pu lea fo i le SNDP, le whainga malo, le nawa i tau. Ia, o le mea la leo ua tula i mai, ma o le mafuanga le da, na laio na a apa le sunga a lauli, isi a la leo pei o le ala anta mo le televisia le e whakasa. E le toi pose lilo i le silafia le atunu. A apa mai fo i New Zealand ma whao ngā le radio Samoa. E le ngā te yaso te tasi o le vai yaso. Ia e whapia nā fo i le Port Kalambe. O le tano awa i le astronai. Ia, le vai te mile nā. O lo loma ma bevela i a tāpenanga le whainga pānota. A o lo o mā whātua se e maile nā o le sunga ia. Le vai malai ia asiata. Ma mātua lua i le Port Kalambe le nā. Mai lava i le taimi le nā se ia o lava fo i na te atu ia le tua whai le vai malai ia asiata ma whaatino lana au ranga ba le tautua mai le tau tauta iai. Ia a o lea lava pei o le o ala leo iai. Nā ngā i mai lo iai. Ia le sunga la uli ia ma le whaatutua i le atua Samoa watasi. Ia ma tātou whapena e loa o na whesoso ni atu fo i a lātou whaalawi loa. Ina ua le toi maua ni o lātou awa noa. E le tu AP ma le TV tasi e le dawa i tau. E whaura o whanangolongo atu le TV. Iwa le ua ngalua nei ma operate mai. Ia e pe o le tā ua le nā. Tāwhtai e le whionga i le. E le Minister of Sota Inga ma la leo ma le tio ma ia ma le tofa wae ina e mwhai una tu inatu le nā banoa awa o se o le ia tau le nai le ngata i pāti whai. Ia e whapena fo i le whaafonga tangata Samoa uma i le ngata i Samoa a o atunu fo i whafu. Ia ma le whaanga ina fo i o le siu whonga Samoa ma le radio Samoa le nā vai tau. E o mai lava lai le taimi nei. Ia o lo whapena na tu maupea langlang atu wā o le tātou wala leo. Ma so se por kalame fo le radio Samoa. E le tāo fia ai ma whapena e whai longa tangata i le tu uawa noa. A whinangaro fo i tu le epa e fio mai. Talia ma le nganga fia ma le nganga whaftai. O mea umana e whai. O ai lava le pāti whawhai. O ai o lātou sui whaoriori. O ai le tangata e fia momoli lana savali. Ia, o le awanoa tā ua le la. Ai, ilo u mawhau e tusa ma le whaamsinonga leo le sentuli o lo whanga solo nei. E eia le polenga. E le polenga ina ne i ai se teimi. Ona o le se e. Vete na i leo o lo i ai ala leo. Whaatasi ai mo meo social media. Ia mantua lei. E ei mea ta o mainstream outlets. Mainstream news outlet. Ia, o ala leo whawai. Televise whawai. Ona whapopo mai lola ia le iai o le mei o meo social media. Ia, o le aia ta tau le nā e whaatino ai. A o lo popolenga. O le lipotia mai o tala mai Samoa. Patino lava e le whaamsinonga lea o lo whainei. O le iei o tātou sui o lo lātou whaatino ina le ngā ruenga mai ai tonu o Samoa ma le whalwhamasino po o le palemene. Ia ma lipoti sao mai mea o lo tutupu i le lātou vaai. O le whalamela, the mainstream news media and the addition of social media platforms. My concern, o lo upopolenga lena, ina ia sao whamatalanga, o lo au maia mali potia mai. Ona mawhai lea e i tātou, o lo o i leisi tū o le leina.
So with us on the other end of the line of communication, we needed to know the truth. E te tau o na tātou malamalama e meise tātou ia lea o loo tau nuu mai e le story. Your interpretation, your translation of what was being aired and what was being reported. Mea o loo sau mai o. Ioi, ina ia pāleni mea uma. Masao ai ia le lipotina o tala ma mea uma o loo whaia i te tonu o le potu whaamasino. Awa, a whaia le sao ma le lei ia le tūlanga o le lipotia mai o tala sao o loo whaatino i te tonu o le potu whaamasino. Whaatasi ei ma le malamalama. The due process of the courts. And then, o le tātou malamalama e awala o loo whaatamo e ma whaangaioi ia le whaamasinonga i te tonu o le potu whaamasino. Whaatasi ai, maisi upu tau whaamasinonga tau le tūla whono. Nei o tātou whaauinga se ina, ma whaamatala se ina. Pe mi milo fo'i se wingo se upu. Pe malamalama pe tātou te le malamalama iai. The reporting of other legal terminologies, the interpretation and our translation of these issues might be a problem in terms of the actual, real, literal meaning of the terminology. Yo, na polengala. Nei avea ma awala. E ese le mea li potia bai o, ese le mea e li potia, ele autu stala na tau nuu ma i eile tala. Ai ese mea iana tutupu te tonu o le whaamsinonga. Tau nuu mai loa, i le social media, ia na whaapusa la lau rola ia lea. Tu lou le whaafonga lea tunu. Ona ua le manino, i le process ma le manino i upu o loo whao ngā, ele ngata i le whaamsino, ai whapena i lo ia. O loo tutu i tutonu ma whea ngai ma le whaamsinonga. A o lai na whate na ili poti nei. E o lava tala anga i o le whaamsino. E mata mata ma mai moa fo i le whaamsino. I whaasala launga o lo whaia. O le polenga la. A o na sila le whaamasinonga. Ma whaalongolongo. Mai loa le lei e le whaamasino. Tangata i e whaaseina. Ma whaapena fōi o na whaawinga se se. Ia tau alu manga le whaamasinonga. E ele me tupu. Eu ina whaapea mai le whaamasinonga. Outou uma leo whaasala lau. O le a tapu outou. Ioi. O le a whaasaina i lo fōi o le outou toe poto mai i tonu o le poto whaamasino. Whaasaina leo whaasala lau ma leo tu stala i tonu o le poto whaamasino. Pe a whai ua le whaamalia ina. Ia pa ua. Fite na i fōi le fina ngalo le tamaita i whaamasino. Malana whaalongo. Ma le taunu unga o mea lo tutupu i lona potu whamasino. Ai ese me salalau atu I whafu. And that's the big concern with me, with the mainstream news outlets. The interpretation of what is happening inside the courtroom and what's been said throughout not only the mainstream but also the social media platforms. Te lo whapea atu la, o se matuai po ai, a o ai lea o lo o whaia le ngā ruenga lea, a o ai tangata I e li potia mai ia taualu manga o le whaamsinonga. O le tau le nā, o la ulea wa ai ma le tu o lalo. Ina ia tātou pepese le pese tasi. Tātou whaitau mai le I tu lau tasi. Ma wha winga. I le winga
moni ma le wha maoni e tas. Ia. Awa iai, e ese a mele whai mai o, a ese la isi. Ia, le uwa vai tu fo, ono i la tau lava o le, la tau te, mantua pia no whai atu. O le wha msinonga le whai nei. Pia le wha msinonga fo le a vaenga wha whai e lua. O le si tū lai ei ma, ia le vaenga le HRPP ma lana vaenga. O le si tū, o le vaenga le whatu tua i le tua sa mo tasi, o le talo sa, o le talo leo te vatua. E leo se tala avane ai. Ioi, wautou si sila iai, i whetaua inga i e whai nei. A sau fo i la le tala mai o, i le social media, a le HRPP la tau i nei. O le la tau mea fo le nai whai. Tau ma whai e whaase se a tua langa o tangata o la tau mori maula e la tutu mai o Elisi Pitu. Ia awane i eise vai e la vela vea i fwai ia la tau mori mau ma la wari ila i e o. Ia o sia tātou wa mio. Tala noi le tu la fono, the process in which the court proceedings are held. And to make sure ina ia whaamanino le lei terminologies o awaenga le tulafono, ma o se fi naunga whaasoli tulafono. O se fi naunga wha le tulafono o lo whaia. Le mea nai lei o na tā ua tele. Ia le au i nātu. Awa, o le tiu te atolava, ina ia malamalama o tātou tangata. Ma i loa process le mea lea, le tala lea ua au mai. Fea la o iai ia le whaamsinonga. O le a leisi stepu leo le a mei atu iai. Ia whapena fo i vaenga umalava o le a ngā iai. So, our whole intention is to make sure our people will understand. Ioi. Yeah, Lena. That will be the last thing we want, is that what tātou le maramo whaasama, whaasa tātou lau whaasalau male au tustalo na toi o i ton. Ia Lena. Tā ua Lena o le whamanatu. O le tātou talanoa i mesau. O le ua luas fulminute wa te aile i tu la eono i le tautua mo oile si ufonga o Samoa. Radio Samoa, suli mai tolu amo i au kilani, ia malei a tau sa vea ele ngā Gagaifo o Faiva o le nei fo i aso lulu. Tatu wol malolonga foi mai pa wau le langa bale tautua. Why me make you want him looking me here? Ocean na apox me tu plasalem tik tik go back lo plesia. Ayo, mama, oh. Tu bella ia y luz tenis, mi no sabe pa mi look in you, oh no God. Maybe sometime but you come again, mi no sabe, you no be talk, time you lose to me. Mi look is sip and mi sailing go, na palu se mi fly.
Sunga o whenga whakao e lo kawa le fō maunga Max Ila. Se nga uka amilo e o kilangi. Mo koe fo I mai lawa I o Tara I le Tire World and Auto Limited. Lea I mau aiso skoi ngā meg ma pa uka avar. A ole me piko sidi. E ngā le lua li maka alalwa ia so le kokong. Le Tire World and Auto Limited e te mawai ta avale ma pa utau ngofie ya New Zealand antoa. Mo fo I se ti mag wheels mo so se tu ainga ta avale ma le telo isi au unanga. Warren Fitness I le na ole se fulu tala pia I wha I lo I eina e wha afafonga le Radio Samoa I nei wha abitoa. Talia wins quotes, cue cards maisi. Walau lo le Tire World and Auto Limited I le luafitu tasi tolu o mo pa uta avale. Po le luafitu wha tolu lua o mo le fale inisinia. Malo soy fua, o se fufonga Samoa, Radio Samoa, tasilima iwa tolu amo. Se kia Radio Samoa. Chini loa Whaapeu na o I loa oe Ma o te le tua ia oe pe a Sorali e se atu Na o wa aia oe I le na po Ma uloi matere ma lolo
Ngona le mafatia ua le mawhai o na natia Whaanaunaga o lo tanata Ne se wana o oi lava Whainga tā o malama o te tupe yo au tawha Au mai au whaanoa noanga O polenga o lo o langa O le alofa lo taso tanga Au mai au whaanoa noanga O polenga o lo o langa O le alofa lo taso tanga Ia oe ile tuli manu Ile taimia o savani atu Foli na whaanonoha Malele mautinoa Ele mawhai o na whaanalo Se taunu unga le ao o mai Ai se a ea ua e solai Whaanaunaga o lo tangata Mamau oi mai mawhatiana Whainga tā malama Te tupe o au tawha Au mai au whaanoa noanga O polenga o lo o langa O le alofa lo taso tanga Au mai au whaanoa noanga O polenga o lo o langa O le alofa lo taso tanga Le ale umi o te whaatali ai Se au wala o te alu e se ai Se awanoa te mana vai Sa siri ai o na le whanau mai Le a e a le umi Pe a leo o mai le taimi O i le taimi na e solai Wa o le hiloa i na le amatanga mai Au mai a o whaanoa noanga O polenga o lo o langa O le alufalo taso tanga Au mai au whaanoa noanga O polenga o lo o langa O le alofa lo taso tanga Whawhiwhianga sui whiwhiloi mai le Tatiana Band. Ia, whaalofi bali e fo i oe, ia mawar. Mawai fo i le ala o mata i lunga le ala tele. Ia, a o e whaafoi na le tawale anga. I atu i le whale, tā te o lava i momoli oe. Whainga palota o tūla lata le iai. Ia, o sui tau wā, le nā ua whailo mai. O le aso fitu. Aso fitu o le masino i ulai, o le atatala ai, le avanoa mo sui whaolioli uma, o le ata mo e le whainga palota. E wha mawai mai tofinga o le malo, ia, whapena fo i lea, le whaia le lātou tau tinonga ua malolo, manu malo, ai o le ata pena loa, e alu i le palota. Ia po le ala le tu wha upwhai o le oanga i ai, ia ta penanga le nāsui, o lana le nā i a tatau. Ai o le aso fitu e whaangata i le aso sfulma le lima. Ia o mo i la tau nā. A o i la tau fo i o le fua lava e malanga i Samoa e o e whaile la tau mantua e mwhaina e le stala online. Ai o le atoanga o lau le stala o lau malanga le nā i Samoa. Ia alu ai le itai o i le aso e tapuni ai ia le lola palota ma le stala. Ia, mawhai au fingerprints, biometrics, me umalava nā,
e tau ona whaatino i Samoa. E mana tua fwoi, o le wala le na e loai. Lou lango le palota. Ia malatou ubala i Samoa. E te ula i le lua afe tā la o lou le stala. Male se lau tā la o le mai ona e le stala, ai te le palota. Tā ua le na, o e whai le palota, ia, ma o tātou ainga, ma i lātou uma. O lau whiriwhiringa le na. Ma ai wha le rei. O ana vatau. Ia, ai wha pe nā fo ia le tūlanga. O le manuia lau tele o le atunu. E te le fia tapa ina ma e ka alo se lima sa lau ka la ila kausanga. Ai oki wha sa o koe mo lesi masina. E te le sau fo ai le tupe mai lesi sui whaipule. Lesi sui whaorioli. Ia ai ese le me whailau palota. E pule a oi. Ai pe o le taimi manuia le nei. O ta ngata o le atunu. O le taimi whaato ao mai e sui whaorioli. Ia. E la for kufa le kupe. I've always said this election o se whainga palota o le a te le tupe ma le a fianga o le tupe o le a fiai. Io. O le a fio a ikanga kamakang kupe. Io. Kufa le mea peo le kufa le mangai. Ala le fai. Ia fai wa maluia ia no folia fa pena le se me la e to e lo to a umala kupe i le si sui kau va fa rioli le ia va i le si la kufan kupe le si pico ia ai ta fe foi ini me oli fa masinonga e tu la i mai i le taimi e umai le matau tia ia le lei ona ia ile tutuongi e le fiafine o le uto e luas fu minute ona tale o le tu live fitu alofa mai le tu ala balu o tu sa so tato manuia o le tato talia lupe o maunu i le aso a taiao ia e mai se fo i le tulanga o le o se li poti mai le whamsidonga whaato a tato mo le le aso a taila wau te loa laili tai lava i le uma ia le whaamsinonga i le nei aso. Le ropo a whai o reo wa tāle fitu ia tātou nei, la tāle fitu winga, la tāle valui o. Ia. Tātou te talo mō tātou te tai. Te talo mō le file mu o Samoa. O a uma nei ngasu o tulai mai. Ia tātou talo ina ia maua le file mu o le tunu uma le saonga le mu. Awana o le nganga o le atua e mwhai ona whātoa file mu ai loto tangata. O vevesi matulanga o lo iai. Ia, tātou whātoa toa foi. Tātou tala loa foi i le mea sao ma le mea whamaoni. Tātou te lea vātua ni tala ole i le atunu. Ai tuu le mea sao. Ma tau alumanga o mea te tau o na whailo. Leangat, e loi fo i le tātou le whamaoni. Ma lo le whamaoni o uia i le whaatinoina o la ungalwenga. Ai tā ua tele. Ina ia mauai. Ai malamalama o na mau le lo fire mu. Ai awhai e le ai. E le leon whamamalama. Ia na sa i lola ia le ma whapena ia o na le malamalama. Whamangalo se leo leo au na tātou wheiloa i le whaatawhiti o ngā ruenga o le aso a tai au. Tū au tau i le pesere nei. Tū sia e le atau a savea masila the man. Whailonga ai le tūto tasi o Samoa ma lona ono se fulma le tolu. Ia whatasi fo i ma mea o tutupu. O tutupu tonu i le nei vai taimi. Usi le whaafifonga. E upu mamanatu malangona o le pese. Panuia Samoa, alofa tele mo oe. Panuia malolonga. Tau mawhitanga, i awha pia fo i tali ngasua o le awhifine. Le atau o savea se yuli, le stata malelangi, le urua i ali i mulitalo.
Our Harrington tumun vao le bea. Soifua ma ia manuia. O Samoa, o le atunuu tofi ele o se atunuu taliola.